Penerbitan ni dia datang pada tahun ke-5 lepas I started Patriot. Patriot started as portal FB dia. So kita memang plan dia ialah untuk buat satu platform di mana orang-orang yang tak ada tempat nak menulis boleh datang and menulis and kita sediakan audience. So that was in 2012. Then in 2017 bila kita dah tulis lebih kurang dekat 18,000 lebih artikel. Kita punya forte memang orang kenal Patriot as sejarah Melayu. Walaupun kita tulis geopolitik, kita tulis sains, physics banyak, tapi kita memang sejarah Melayu. I think because masa tu sejarah Melayu punya topik ni tak ramai yang menulis. After 5 tahun tu ramai yang followers Patriot yang membaca kita punya artikel ni mula kata macam dah susah lah nak cari you punya artikel. Dia kata, bang kenapa tak bukukan je. Tapi benda tu juga in business satu benda yang bagus, which is you create the demand. Dunia Tanpa Tembok 2 ini ialah kita punya best seller. Kita buat 3 buku, Dunia Tanpa Tembok 1, 2 dan 3. So this was buku kelima kami. Penulis dia pun Aiman Rashdan Wong ni is a graduate from international relations. So Aiman punya kelebihan ni ialah dia boleh tulis buku, dia boleh tulis tentang geopolitik, politik antarabangsa tapi dalam bahasa yang sangat mudah and orang boleh faham. So kenapa buku ni I think it's a defining moment for me ialah sebab buku ni juga dia jadi masa tahun dia keluar tu jadi buku, dia dapat anugerah buku kebangsaan, buku terbaik, and I would say buku ni yang buatkan orang minat geopolitik. And geopolitik ni bila you ulas, contohnya you ulas perang US-Iran, orang nampak smart. And also buku ni sebenarnya dia naikkan kita punya package punya standard di mana kita bukan saja boleh tulis pasal sejarah Melayu tapi kita juga boleh tulis tentang hubungan antarabangsa. Our best selling of course dia buku terjemahan. Kita buat buku Psychology of Money. It was bukan buku tempatan, Morgan Housel punya. That was our first book yang kita beli Frankfurt Book Fair, and then kita jumpa publishing house dan kita kata kita nak bawa ke Malaysia untuk kita terjemah. Since then banyak lah Hidden Genius kita ada, and then kita ada Art of Spending Money, and then from there kita start to bawa masuk a few every year memang kita akan ada beli 2-3 rights untuk kita bawa masuk. Kinokuniya ada di MPH, Popular, Book Access, tapi memang kebanyakan buku kita memang online lah. Benda yang paling penting ialah bila you ada purpose in business tu, dia I rasa benda lain jadi mudah. Bila you buat benda tu, dia lebih besar daripada profit. You ada that tenacity, you ada robustness, you ada kekuatan mental untuk hadapi ujian ekonomi dan ketidaktentuan. So because you purpose you tu besar, and it's not just about profit. Profit ni is just a mean untuk you dapatkan you punya purpose.